Kulumak lixchabil esili qaqua Jesucristo ho isibaom San Lucas. Apanan rubelach chishkunilain, techchapek utechrautesik, techqartesik saebli chutlebalkab, utebli tzalam, techkamek chiruebli aquabek, utebninqebs kwankil sainkaba. Talajekul ain reicholabankil ya. Keomak bisa echor. Me koshla chirubelach charu tekol erib. Spanaklain tinke erati, utchnimal ru enale, linka teros kwechpalrish, chimokostimenkil chishunil lishik neke ilok ere. Teshkastesik span le na etyukwa, spanep leras erizin, le rechalal utlerami, utsaiyang kwan tekamsik, utshik ilaqesh spanep chishunil sainkaba. Abanan, chimokohunak tarismal le holom tasach. Rikinsh kakubechor tekol hechuam. Ratin likakwa
Jesucristo. Salamat sa tuwang takwa, napangkat kay Holy, sa ako Holy Maun, Chabele Salabe Holy, Maali na root makokrit, Arabas kiyang Diyos, nilaot magkulilailan, takakasas ka ba Jesucristo? Maali na root makokrit, Arabas kiyang Diyos, nilaot magkulilailan, takakasas ka ba Jesucristo?